سلام كم يتخونوا الحمد لله لمنكم تلمرز محراميدا عزارارته زخون زعاتات كندريدا الشيء انا سنع عقلي تمل منك حدرك ما دام ثاني يا خاتل منني كنت مالك على منك يبلت اقا حساق نحبسكن تخيل يا اخي تحاول تمام مش نحف غير كاسكها وا سايكل كو يحزني خو كورتي ير ما يتفللي بسرخه معلت تفل طريقه لما عندي سنبل بابا انت ما حرس عمات النيرة هواي سو اي اتسويتي من سو اي موت نيرو زمت سو اي ليا نغير قلت اخنا هم يزارولا كاخو سو اي تاينا غير نيرو زودي استنغرني نحق افنا نتعامى نيرو سلالي حقوس خالد تقص تقع تقرب الخن قرص باي ذا واي ناي سمون خيه هبك عرف خبري لي ليشتن نسمون مقنيت خزيعه بيت اخي كنت واي ايش زيومن كاله تنكرينا سناي مكتال الشيء سلام سلام كرة تحت تلتنا ونقع بدحن متصق ندالكنا زفار زغنا channel استخدم فيديو مجمرنا ان channel نحدش تزونكم ساعات سبسكرايب شير لايك بمقر دقافكم يفلينا ليتس جو ان الفيديو بلا لكك ቆይ ዶክተር አብይ አንድ ጀግና ሰው ላሳዩ አሳዩ ያቁታል አለ በደንብ ይፈልጦ ሰው ልጠይቆት እንጂ አልፏል ግን አስታወሱት ዓለም የሚያውቀው ነው እንደው ይሄ ምክር ቤት ዘንግቶት ከሆነ ዓለም የሚያውቀው ነው ቤት ዘንግቶት ቢሆንም ድፍን ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ነው ይሄ ነገር ግን የተዋጠሎት አይመስለኝም ለማት ትንሽ ቃርቃር ይላል ይከዳል ከቪዲዮ የሚውጥ መሆን የለበትም እርሶው ግን አብይ ምን ብለው ነው የሚጠሩት ፊንጫ ምን ዘጋየው የሚገርመውት ሰው የነቀሉ ዛፍ ይተክላል ገንዘብ ዛፍ ላይ በቃ ንገረልኝ እኔ ከዚህ በኋላ ግን አንታገስም አትታገሱም ስለማይቆም ጊዜ ባታባክኑ ጥሩ ነው ሰማዕ ኮንሳ ማንና ቆመንታዳ ሰሙት አይደል አይነት ጅልነት ነው አይገርምም የእምነት ቦታ የሚፈርሰው የተሻለ ነገር ሊሰራ ነው ይላሉ አራቱም እምነቶች ከዓለምም ሰው ሲመጣ ሄዶ የሚጎበኝበት ይሄ የፖለቲካ ስራ ነው እንዴት ማለት ትልልቅ ህንጻ ሰራን ትልልቅ ነገር ሰራን ለማለት ያህል እየሰሩ ያሉት የፖለቲካ ጨዋታ ነው አንድ ሰው እጁ እንዳያስገባ በዚህ ጉዳይ ራሱ ይሄ ወንጀል ነው አረ ከወንጀልም በላይ ዕዳ ውስጥ ነው የገባ ነው ትውልድ የማይከፍለው ዕዳ ሊጭኑብን ነው ምን አሁን እንደ ኢትዮጵያ ይሮም እኔ ካልመራውት ፈርሳለች እሱ ነው ትልቁ ችግር አርሐደግ አይገርምም ለምንድን ነው እርሶ ካልመሯት ኢትዮጵያ የምትፈርሰው መለመን ጸጋለኝ ማለት ልመና በጣም ለማኝ ነህ እና ለምን ያገኛሉ ለምኜ ብዙ አላጣ እኛ ጋር ግን አልመጣም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እና እርሶ በምንድን ነው የሚታወቁት በልመና እናቴ ድረስ እና አሁን ልመና ምኑ ያኮራል እስከመቼ ድረስ ለማኝ እንሆናለን እኮ መከራከር ጥሩ አይደል ሊጀምራቸው ነው ማለት በቃ ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ናት በመለመን ነው ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ናት በመለመን በዘረኝነት ነው ኖ እና ያለን አማራጭ ልማና ነው እዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ጥሩ አይደለም አይ አሁን ነው መዋጋት እንዋጋም ዘላቂ ድል አናመጣም እና ምን ተሻለ መካከል ጥሩ ነው ሰው የሞተ አዲስ ጉዳይ አይደለም እንዴ አዲስ ጉዳይ አይደለም ቆይ ድሮ መደመር ነበር አሁንስ ምን ልሉ ነው መቀነስ መልሱ ይሻላል እንደሱ እኔ ምለው ወታደር ማዕረግ የለው ተዋለቃ የሚባል ማዕረግ አለው ፖሊስም የራሱ ማዕረግ አለው እሺ ልዩ ኃይልስ ልዩ ኃይል ግን የለው ነው እሺ ስለ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ምን ይላሉ አንድ ሙዝና 1000 ብር ቢቀመጥላት እሺ የቱን ነው አታነሳ እንዴ ለምን ያ 1000 ብር ብዙ ሙዝ እንደሚገዛ አታውቅም ደደ ያዲው ባይዘይ ጽቦቅ ይርካ ገሊጽ ካያ ካይመጭኻ ዛርከይ እንጭጭልካዩ همزة يلني perfect رونا قال لا تعال جالس كيا برو مورال
እስቲ ቤተሰብ እንዳቀጸልና ሓሳብኩም ለ ኣብ ኮመንት እንዳቀመጥኩም أنت حاول أنت زي قول خايخ أنا صنع عقلي تمل منك حدرك والله ما تاريخ يا خاطر المناني ليت مولا خدم منك حدر أقا حتى حق سكن تخلي أنت حاول أنت ما مشيت أنا جزء حدركم صراحة بوتاي حديرة نسمع ده على حديرك الناس عم بدك يسير أنت مالي إن حقوي حقوي ترى متانيرة فرانكري حقي بحقوي رجع مفاهم أنت عجيبه هذا هاي توزح ويتو خيدو إندي هاي مالتي زي هاي مثلكم بيتسا عجب بيكا عجب بيكا هذا زي صراحة نروح كايد كوني ونروح زوسد كسرح طليكا عجب سلام صاحبي سلام نوبي شنو مجمع حتنا مالتي بعد ما تعبي ايش وما تحصر ገንዘብ ዘለዎ ወራት ሕሸካስ ነዋሕ ዕድሚያ ንሽተይ ግን ሳንቲም ዘይብላ ጓል بعد ما تعبينا وما تحصر ገንዘብ ዘለዎ እንታይ ዕድሚ ዓባት ዓባያን ያው ክታሰይ ወላ አርጊትሁን እንታይ ዋ ቅርሺ ወሳን ለሙ ና ገንዘብ ፍቅሪኒ ከስኻ ሰላም صاحبتي سلام حال እሺ ናይ መጀመሪያ ሕተና ማለትይ ከመይ ዓይነት ወዲ ዝምቼኪ ማለትሲ ሓፂር ኮይኑ ዕድሚ ዓውይ ገንዘብ ዘለዎ ወዲ ሕሸክስ ነውሕ ዕድሚ ንሽተይ ግን ሳንቲም ዘይብሉ ومنسي باخونلو ولات ሳንቲም ዘይብሉ እዩ سنتي ولا يخون دحن فارش قريول ሰግሬውሉ እንታይ ትበለ ማለት እኔ ችግር የለም አይ ስራህያ ገንዘብ ራታ ችግር የለም እሺ ገንዘብ አንበሳ ናስ ዕድሚያ ዓባይ ሓፃር ሰውይትረ ተሸካስ ቆሞታ ነዋሕ ቅርሺ ዘይብላ ገንዘብ ዘይብላ ዓሻሪ ها ገንዘብ ዘለዎ ዓሻሪ ኻ ሓፃር ደስ ዕድሚያ ዓባይ ጓልክ እንዴ ዕድሚያስ ካኻ ዓቢ ችግር የሉ ገንዘብ ትኹን ፀገም የብሉ ዓሻ ማኒ ኦኬ ማጋድ እሺ ናይ መጀመርያ ሕተና ማለት እዩ ሓፃር ኮይናሲ ብዕድመት ዓበይካ ገንዘብ ዘለዎ ወራት ሕሸካስ ንእሽተይ ኮይና ነዋሕ ግን ገንዘብ ዘይብላ ሓፃር ኮይና ገንዘብ ዘለዎ እንታይ ይቆዩ ገንዘብ ዘለዎ ዓባያ ሽግራ ትኾን ዘላ ገንዘብ ታልያ ቁመናንየዋ ቆንጅና ቀልያ መፅእ ግዴታ መፅእ ብገንዘብ ወላ ዓባይ ትኹን እስቲ ቤተሰብ ናትኩም ሓሳብ ክታይ እዩ ዕድሜ ዓባይ ኮይና ቁመታ ሓፃር ዲኹም ትልዩ ገንዘብ ዘለዋሲ ወይስ ነዋሕ ኮይና ገንዘብ ዘይብላ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት እንዳቀመጥኩም ቤተሰብ እስቲ እንዳቀፀልና እሺ ናይ ሎማ ዓንተስ ነቢና እያ እንታይ ኣጋጢማትካ ብሮ سلام دو سلام مسمنينا ساي እሺ ሽመን ገራ ሳይ ولاش እሺ ሓራት ራሓተ ايش እሺ አማ ዓልት እስክንድን ገራ ያላ كلتا እሺ ዓመትከ لا زهلاي نعم تسفل دا من قصر لي مهون نري نعم تسفلت منقص سرحتني كون نيريه تفكل يا تلمهر نيرو زي مهون كن ابزي عدمي امزي مهون كن يتزلا حزاي دبرو استي ناصنا يتس امبللت كاغوال الشيخ تبيت تغورولو كلت قلف منقدتات نا مجمريا نغرنا نا مكينه قلفي خالاي نا غزا قلفي غزا عبيد كات حزنيكا الغريب على يداي من بروسس تخد ነገር ይልካል حقي ትክክል ሞራል እስቲ የተሰና አጸልና ሐሳብኩም ለ ኣብ ኮሜንት እንዳመጥኩ ከስንት ወንዶች ጋር ሴክስ አድርገሽ ታውቂያለሽ? አረግለሽ እንዴ አይነት ጥያቄም ተጀምሩ እንዴ ደፋር ሜቢ መመለስ ትችያለሽ። ለምሳሌ አታውቂያቸው ነው ታውቃ አውቃቸዋለሁ ሁለት አታውቂያቸው ብዙ ናቸው። አንቺ ባልሽ አብረሽ የምትኖሪው ባልሽ ነገርየው ቢሞትበት ምን ታደርጊያለሽ? አድንለታለሁ ሜቢ ከ3 ወይም ከ4 አመት በኋላ የባልሽ ነገርየው ቢሞትበት ምን ታደርጊያለሽ? لا ምንም ቢሞትበት ምን ታደርጊያለሽ? ይሞትበት እኮ ማለት ምን ታደርጊያለሽ? ምንም አላደርግም አሳክመዋለሁ እንጂ ጥለሽው ምናምን አትሄጂም። እርግጠኛ ነሽ? አንበሳ
جقنا مورال نعخذه كان حسابك خي تغيري قال اتي خيخي يا مسلكم بيتس استي داصلا نالو ما انت ما تامري ليلو زني حنت قلعه تغرزي لنا نسي تغريزه لنا لا ملكعريا تغريزا ጭፍራዲያ ተገሪዛ ጨጉራዲያ ተገሪዛ አቤታም ተገረዘት ሞን መንክ ነገረና ዋገንዝ ቪዲዮ ስትራዮ ባላት ገረና አስተብሮ ዘራ ቤት አማኺሪን አታልቃ አነስ ሓዳር ገር ይብለንሎ ታዳኒ ይገብር ይለንሲ ወqalዓ ሓዳር ገር ይብለክ ለኮይኑ ተገረዝ ለናን ምርጋመን ተገረዝ حماينا ተገረዝ ለናንሲ ወቃ ፍርሒላ ካውሳ ዘን ሲስተም አትለ ቤት ሲያጋጣም ኮይኑ ከዋጋ ኢለ ኸይደክ ጫዋት ኢለ ኸይደክ أو خيدا ودقيرة تجاري زي مسئلة بيزوي تجاري زي مسئلة اللي خب طعمي أنزل له يقضي كاكف مبالي خفوا من تاكي خدمو تجاريزكي سيستر قيل له أنا خلا مستم جراس كيرا أنا مجراس إلى جانني أويدو قلت جرزت خوين عند دي حدث تجبر زين لما خرخين جن أودات كي خونو زين نشتسي أودات كي خونو عامل يخون بروت تياكي خون اللواسي من تاكي خاتجريس كي دويو سيد تياكي أنا بس لكم بيت أنت أستي يتس حساكم وكم تندامتكم نندعت زلناستي مسقوار الستيت نهارس خا مسقوار الستيت صوت وركبنا فتصم خا أشي ماني خاصة مرقك خاطر تسرحو نجنزب مشات تسرحو نولا ديك ولا الخاص تودع قرص اللغة نزروا قمت اللغة نزروا بس عاوز لكم بيتساستي نعطلنا عشا ولادي الو ماشي وعيا تقطعنا هذا متكو على عبلنا اللي انت متكو تعيش قرنا بيجي امسح حاجه بزنق رايد ما بزنق رايد انا لا سيجرك هاي لك ورزل كان هاي لك قعقات انت مو قاعد وقت كنت هلا خش انت موتني هاوي قاعد عتقص شيء واي ولا كانوا انت تايا قرن ما تتعصب كل يوم مغرفا ويني واي تمسكن عرف كخفلنا لك ابي خلينا هيك طبق مدحنيتي ولا كانوا مدحنيتها ما قلل يا زودي هاي قرصة دق هاكتر يدلن دق امراي ايتدلن تيلكا قرصة استي ناطلنا يتس محرري እሺ كانت لصريفاي علي سم دغما يمرس بحال يويس خبا هاي هو سم منقص نصرفهم تشغروا بصر غمان يقوم سخون تاخذ احنا ما منقص اكلات علي نا منقص اكلات ما نكون منقص يم باكلات لصريفاي مسخم زتحاز ነገር የለኝ ይዘሎ انا مسؤيه انا مسخم لو واقع ነገር የለኝ ይحزله አይን ፋለጥ ይቶቅي እስቲ እንዳጸልና حاساوي تسمعني ترافيك دول نقنحف غارك اسكا وا سايكل كورتي سير مويت لي بسرخه معلت تفل طريحه لما عندي سنبت مو سنبت مدري تخوينك عود عمبا ستلي تقبر له كسايكل تري على خاصوتات شكمي كونتن بسرخه كومزل حق دلي بسرونكو فراتاي برخانيا سخا افافيك تملس ديحت بالله انا ناخخ حلي فقودو صحي كي قرصكو زي اططو يلنيو ها ولا كانوا ما كيكلها حزي افريت كدا خمزي ازيت بلني ساوي تسمعني فازي حمزو كايساوسي ግን ተተገራዊትካ ጎማ ينفسو نيروم بقدم قلعتنا لنا اخصم ያው ሕዚ ዓበይ እኳ ተዚኩንኩ ብዙሕ ግን ያ ሽንዳሕር ምልስ ኢልና ሃሳውስ ከለኹ ጎማ ينفسو نيروم همزي እኳ ኣይነስታውስን ዕሪና ሽሞም ተዘይነጥፎም ጽቡቕ እዩ ካብ ሳይክል ወይ መምህርና ዓበይቲኦም ሰሪሖም ማታ ቪድዮ ኣማት ኮይና ትገልጽ እያ ኣይመስልኩም ቤተሰብ እስቲ እንዳቐጸልና ቤተሰብ ሓሳብኩም ለ ኣብ ኮመንት እንዳቐመጥኩም
ሰላም ሰላም አድማጮች እንደምን አላችሁ? እነሆ ዛሬ አዶናይ በሰፈራችን ዘመድ ጥየቃ ከቻሳ ብላለች። አዎ እንደምንመለከተው አዶናይ እንግዲህ በሰፈራችን ሙደሲር ሱቅ ወረፋ በጠበቅ ላይ ትገኛለች። ይቀርጻል፣ ይፖስታል። አጨናነቀው እኮ 30 ቪዲዮ በቆምንበት እኮ ፖስተ። ምን አይነት ነገር ነው? 30 አዎ አዶናይ ማንንም አትደማመጠው ነገር ትመቸኛለች። አዶናይ ማንንም አሰማም። ከሙደሲር ሱቅ ምን እንደሚገዛ እንግዲህ በጉጉት እየጠበቅን እንገኛለን። ከሙደሲር ጋር አውሩ አብርሻው አሁን ምን እንደሚገዛ አብረን ምን መለከት ይሆናል። ሙደሲር ባዚ ሰጠው አብርሽ አድማጮቻችን እኮ ነው። ምን አይነት ነገር ነው? አንቺንም ጨምረለት አብርሽ። አዶናይ መክረሙ ነው። ይገርም ይመስላል አብርሽ። አዶናይ መክረሙ ነው። ይገርም ነው። በዚህ አጋጣሚ የፕሮግራማችን ስፖንሰር ሙዝ ነው ተመልካቾቻችን። አዎ አዶናይ ሆኖም በችኮላ ወደ ቤቱ እየሮጠ ነው። የቸኮለ ይመስላል አድማጮቻችን። የሚገርም ነው አብረሽ እኮ አሯሯጡ እኮ የሆነ ነገር ያለበት ነው የሚመስለው እኮ። አዶናይ በር ላይ ደረሰ አድማጮቻችን። አዶናይ ሊመታ ነው። አብርሃም አዶናይ ሊመታ ነው አድማጮቻችን። ገና በር ላይ ከመድረሱ እኮ ነው መምታት የጀመረው አብረሽ። አዶናይ መታ አዶናይ። የሚገርም ነው። ምን አይነት አመታት ነው? በቄንጥ በወጣቱ ይችላል አብረሽ። በቄንጥ እኮ ነው እየመታ የሚገኘው። በአውራ ጣቱና በጠቋሚ ጣቱ ሰው እንደዚህ ኩሻፕ ይመታል። የሚገርም እኮ ነው አብረሽ። የሚገርም ስፖርተኛ ይሄ አዶናይ ስፖርት ያስፈልገዋል። ይችላል አዶናይ። መቀለዲ ጌርኩም አዶናይ በቃ መቀለዲ በርግጥ ትጥቀቡልን ይሁም ዘለኹም መቸኹም። እስቲ እንቀጽልና በዓል ራይድ አመቀለ እሺ ለአና ለገብረ እግዚአብሔር ለምን ይርዎ يخونه دو باجاج مال باجاج تاقيدهم لهم يمتحقسهم نيوا بقستنا حمال قصل دس عليك يا تمنجتني يعني تموتنا اني دس عليك زاير مسكن تموتنا هم عائله تقصل هم كومنت جن ناشرف حطرتني ناشرف هانا منقستي اقصل قنجيا هم عائله تقدينا تشقيرنا احنا قررنا الباجاجات منقستي صحيح لعنا لنا تاكل عبيت السب تاكل عدكنا عرب عليك تاكل اكلنا بمريم اسرحني اطب مريم قوا قتامو وندمي صقم لي كاي ነገር የሆነ ባል ታክሲ صقمات ለለጋ صقمنينا ለእውነት ተሰፈርቶ እዚህ እንታይ ነገር ዋጋው ሲሆን ነው ይስለው አየኻ ለሕለፍ صقم ይልክ ለካ ደልያ ቀልድሎም ተማጎሩ ሰው ምጭንቀሉ እዮም በታባጃጅ እንሳሲክ እንደዚህ ስድራ ከም ዝመርሕላ ኖሩ ማለት ንህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ንነበረ ከተማ መቐለት እዚ ዘይፍለጥ ነገር ኣይኮነን ጥያቄ ለዘለ ኣይኮነን እስቲ ጥራሕ መፍትሒ ይውረድሎም ታኽንል ኮይና እንዳቀጸልና ቤተሰብ ባባ አንተ መሐርሰ አይመጥ ነራ ሃዋይ ሰብአ ዳረ ጉድ አትሰይቲ ምን ይሞት ነሩ አይልያ ነገር ቁልት አخنهم ይዛረውላ ካኸሰ አይታ ኢና ገበር ነሩ ዝወዲ እስትንገረኒ مسمى دكش نير من سأي نحقفك نيرو جبري تحقف خوات وردا أتم سأي زرع قلع عمي خمسة نعيتنا قرن لكم بس ودي قتل كأخرى ليش تأيم غيرهم سنجرني بهذا سؤال وي ناوزناتي مرك أسأتيم وأتا كأخرى تأيم ولا غيرهم أنت سانا ماما تقولوا غيرهم كم تسخنا ماما تقولوا غيرهم ግን አዚያ ነቀር ዘለት ነገር ታዲያ ተወላስ ፖምዚ በቆልዕነቱ ሲንምታይ ከምዚ አይነት ስራሕ ተስርሕዎ ዶ ጽቡ አይነት ስራሕ ተስርሕዎ በርግጥ ስራሕኩም ጽቡ ደስ ይልኝ ሁሉ ግዜ ግን ያው አኩም ዚ አይነት ስራሕ ማቆላዕተ ዚ ተሳትፉ ጽቡ ቆላዕሲ ንዑ ንቅድሚ ዝሃንጽ ነገር ተስርሕዎ ይዝሃይሽ አይመስለኩም ቤተሰብ እስቲ ሐሳብኩም ኮሜንት እንዳመጥኩም ስለዚህ حقوس خالد تكوس تقعد تقرب الخني قرص ስለዚህ حقوسካኒ باي ذا واي ناي سمون خيه هبك عرف خبر الى ليشتن ناي سمونكي ودي له خيو داخي كنت واي كي تطيقني قني عتن حساب اخت حزن لي نيشتي زان بيتي توقعنا كتحزلو قدم معدي ها نيشتي سي انا مشيت نستقبلن تاي مثلا نيشتي كم حسب ايوه زحتي تعمد حسب ياستي هي تنعس كواس نقوه تسي تطو مبلع عنقوي تقدف عنقوم قبيت الجلسه دير تلاقى ما تقلت كواس بعدين تعمد واسات اي قلت كويس نقنس يا نقنس وخمسه طبخ هو يكون بايزوي بزحني يعني هاي هم تطبخوا خليت لها استعيو بزح هو حزن با حزن انا حسيو ازي خليكو ايه ها هذا خل هو اخدوس خليس قلس اللي تجيب خوده بطعمي عق الى فوق
أنا انتهي مو أدري بل ما بلعج الله تايل دحرتها مش تجمل وعطي جمل سافوت فيديو واي هذا تفنقي تفطر خير وين بر ماري ركا اش بيتسونا لما عند فيديونا زي مسل نيرو بهالي فيديوس كان رهب ببزلهم يمچهم زي فيديو تتمچكم سبسكرايب غاري ترسو يمچهم دكنا شير 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 اساي شير 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 لايك